Moha amana ko hifaiva miti ko whakaau ke mo ani pe ko misi. Bless the fire, man, y'all. You're not rocking with the best. DJ Sake in the mix. Come where you know you're Kukuri ke hufanga mo ngahi tal fata ko dope fata buat pamihen. Kaya ta mo e whainga maari ko ni ke o atuai ho mo POLOKALAMA ko ia ko fonua fo o ai ko mai heni pe mo PIVENI PIUKALA ke whaho atu e tau POLOKALAMA ko ke au ni. Whatanga pe ka inga kuongo le rei atu e POLOKALAMA ko ni ke tiki mo tolu ke apina. Pe mo toki share atu pe tau POLOKALAMA ke tau inasi kotoa pe ai. I he weekend foko e wike fo o wene ta au ku taitai le rei ai ta kotoa pe. Aku ke osilava mai lotoni ke tau kau whataha POLOKALAMA pe fo ke te motol te modoki mea mai o kau whataha i ngai POLOKALAMA ko ni mo wha malo atu ke te motol i he tokoni ko tau pe mo whahoko mai ke lawa o hoko atu e tau ngahi POLOKALAMA ko tau pe whahoko atu pe miheni i he bongbongini foko loto ke tai dalari PIVENI PIUKALA ke laine o ku ma kau whataha ni ke whahoko tau POLOKALAMA malo tau mai honi PIVENI whewheha ke he wike fo o koe ni Alo tau lawa solo pa ku kore doi pike hu whanga doi pike whatapu e. Koi. O kongo le rei atu pe. Nongo le rea pito. Ko ia. Ko e o pla le rei pe au ni pa ku nei toki foki mai aku nei. Ki ta fa vai ke rea voisi ke u ki hua ke o tapuna ke na ki fo POLOKALAMA pompongi. Ko ne os ko ni pa o turi mai ke ta POLOKALAMA. Mo e
telefoni mai e taha kau ho i ki o ma lave pau pe ma huinga ke makita no Koe. e ma fana pana po mai e fata no ne fai e krea oisi ka ku sio e solo ko e hange pe ko ta fata no Koe. o ma huinga ia ko ke tau tala no e ka ha e fonua he mama he funga te pire I fare area e ko fitu ia fatua la fate system ka wa e ngata e pehe tala toku ko to mawhai pa ko I pe e tu a ke longo ai ka kai lo tonga ko foi e ngai foi fa na fala pe ala mau inga ia solo pa ko fa mo mo pe ke ka fa no he na ta mana fo ke talere hon fulo ka ko e ko ta no ma he le volo ko ni na mau inga ia e ke fa no ke ne fa ka ya ko longa mama la he ne fa ka ko fa mo nge pe e lava ke tofu hia e ho e ki e na e isi u e na ula ve ai mahu inga ia ke kau ho e ki tau fonua e na u whakari taula e whaunga pure mo pure e fonua he pure lere o te nau kau ka whahai o te nau tau whehia o te nau whiriwhiri manako he koe tūnga whainga tāwho ke taimini e solo e sio koe ki ai o kai ke whakapatonu mai e konistu tone ki he kabineti mo e whare area ke whai nau pure tai whiriwhiri manako he nai whakapatonu ia ke he tui ko taha whitu koe konistu tone nai tūtu ni e konistu tone Pako fie lau e whakarea koe e soni e solo e ai kup taha whitu e wharea koe ne tu original koe he kono inga he mahu inga ai whakaukau pe mahu inga ke tala noa ai kai lava ke ne vete ngai a vahi e koe ke utu ia uia ko e to ia whaunga ke ka koe kai tataki pe mama ke ne vete ngai fuwha bōri oni e koe ki wharea koe he kup taha whitu pe e whai e he tui e koe whi lea konga he tohi konistino moto ako I kingi ai ko wilo ko tok whakatong lea ai tui ia ka nere ia harea ia ke he kingi ko rea muri fo ke kingi e whai e kingi e ne pure ko uhi ko hono kakai ko toa pe so ke ne whakaluku fua e whakaukau e konistutoni e kai whai ko mea ke koloa ia pe lerei ia hatoko taha pe ha whaamiri e taha pe ha whaahinga e taha ka ko uhi ko hono kakai ko toa pe ta e whiriwhiri manako ka ko uhi ke lerei mo monu ia kakai ko toa pe o hono pure anga ko uhi ko tau liriu ko ni ko tau whai liriu ko ni solo o tu ni ia he kupu tolu taha mana tu I wanga ko whaatara noa ko pure ua ki ko kabineti ko re mea mo kabineti pure ua ko whare area ka koe foi telecation koe mawhai he ne awhio aina ne pehe kou telekeiti atu ai mawhai fo executive mea te au ki he whare area I he pepa pāloti e kakai ai koe ne koe uhinga koe kau kai ke aha foi kupu pehe ia ka tau me kupu tahwhitu ken tutu ni e whare area kane tutu ni ai kabineti he ko no hinga he ko tuina ne pure e whanua ai ko sio ko ngahi alignment mo ngahi whakaukau e solo o ki ngahi isiu konu o asi mai I whare area o whiriwhiri manako na upe ko na tō koni o la tala noa e na wiki wahenga e fu taimi ai kai ke whaia kai ke mui he ko kup taha whitu na whai ke tui ka unehanga telekeiti mai ne mawhai ki whare area ya koe ni koe kau minista o kunau whai pe na tolu o malu I holo pe kau whai hala o kai ke whaia koe le rei whalu ai ni koe unko ke ko hinga pe whatanoa ki ai koe whatanoa mai ai hou ei koe ni whanaku fu mau inga ia ke whanongo ke ene poupou mo ene tui koe whaunga pe ia te taulawai ke oa ke purei lerei whanua tānoa whakalotu mai paku mahu inga uhinga lelei ia he koe whakakaukau koe pure lerei
ko hoko mai e ni fina ngalo ko kau ya si ho he taulanga ka pau pure de telefono kage o winga fa tano ka solo ko nga ka taki to muy ba Mona pito e PIVENI ko nga fokia e tahana o ku fia mari pe he ko nga he neongo ai kamata to mu e POLOKALAMA na ka ke ilo i pena yanga fe e ku hukai atu ku foi waia o a tu ia fanongo ata ko motala no pa tang tang ta pe o fanongo atu ko mahino pega te o me na ko e ho eki ke motala no fa ki mo wa pe ko ke totonu ke ka ku mahu inga ko mahu inga ia tu he fanongo ke ki konga kon na ulawa o fanongo ke ai pe hu au ki tu ka ke PIVENI ko konga fo ne ta ko mahino ka te au oku tuku ki i foki tatau pe mahalo ha whainga taha pe he patoa ko ene oku lahi tahan tuku ki e tai nimi oku tuku ki i foki ko inga oku kai ke mo ofa he whare tu i mo hou e ki pe ko taimi ko oku waha hou e ke ofi atu ka ki mo tolu oku hange i ha fu mea lahi pia kai ke sai uinga ka pai pe he ka koe nia o kai ke lawa ia ta ofi he o kai ke lawa ia ta ofi hange ko mea koe nuk tok hoko ko ni o ku tawa taina pe foke ho e ki ia ke nau tala noa mo hata hape hata hatonga o kaua ki mo tolu ka koe tu unga ia kwa uki ai ko ilo i mahalo e hoko a lahi ko ni hota noa mo ho e ki ko mea wha mamahi ia ke campaign mo mea ke toko lahi ke ni ihi koe ke nau loto ke ofi holo ke ofi holo ai ko ngahe ke teu lava ki i foke mo liu kawa e whare ho e ki ia e pangi mindset faga lokua ia so faga ai ulau small island mindset mindset faga fare si ka koe Ka tui mahalo ku ki mea mai interneti. E PIVENI ku i ongo to pepe. Ia, kona. Kona ki na ki motu mai. Oi, sol, katak. Magoi. Asi e beo, lai be mo mo ki ni. Katak pe solo ko ia. Asi e magoi u fika o fitu taki mai. O kolo te telefonio ko mea kate ai. Io, o he o kai e solo ko o kulahi pe e mo ki. Ko ne afina o alu ta mai ki mo to ne ki hop. Ora po o ateniang ke ne ki hopo. Mau inga au pito ka te au ke o mahino i whainga taia e kakai he. I he ne. Pau tokoni au pito ka au ai kua utono sio ke sistem. Ege, ko hanga i whainga whakaukau. Tokoni au pito hanga ko algo nyo toa tutoa. Ki sio hanga no whainga kai. Ku mahino i angi uhinga. Ho tau uhinga he. Koi. Kaku lahi fitu taki pa lahi pe femo gina malo be ke mauivi ke ko ato na ki PIVENI na e fai polo lahi tuke ko stu ko wa hai ta mo va ga to i okalani hen na maulava toko lahi apito na ose se a ia mo me a ia fanga au tupu se ko na ata aku ke ha pe ka kai o tu na mea mai minister mo ui pa ko kai ko loto na na lava ke mau fei lo aki ko na u ha mai pe ko na po mo na fa ia fa mama fa hoko e ko pe mo FATUFONUA mo na tokanga pe ke sio ko ha tu unga ku ai ai campaign ni he tai nimi fe tu unga ko na ku ai
lotonga ia campaigning mai lo mahalo ko e tau fononga ko ni fai fili a tolo November o ku ospe septemani he weekend pe tau hokori o topa pe tau sio le ke fai fili ke ki update mai betu nga ko ai fili Koe. Mana uslave pe ki ai ki mua e solo te ki program. Nai hanga he foi mahino mai e anga e tunga whakaukau ai e kapineti, e premia mo ni kapineti. E whikawa koe mo ngahi no tan hala koe ni, o ne toi draw ai attention ke issue hono Karen pe kono tokanga ai tuhau e whanua ai. Aku penai makatu ngai kau ke u whakapapau i ke wau ki he ke ngahi ke kakai kau vouta he ngahi wahenga. Kono hinga pe solo ko whakaukau kai aha ka nau tok whai tūtoni. Kai aha I'm not panicking kai ke upe ke au kau ene whiri whaingofua ta. Whaingofua ngene ai whakaukau ko ni pe me he whiri koe wano wata. Matui ne koe na ku whaipea ngā au e behind the engine room. Nei toke hanga he whiri koe tau o sio o mai au ki tua ke ukamata ke kanoa mai ke kakai e whakaukau. Mo whai ngā usia, mo whai ngā tau ke kuia. Ka koe tau nea mai ke hao ni whai ngofua whiri kakai. Koe whemau hataha ke alu koe hoko koe voice for the voiceless. Pe koe awe beha voiceless ke alu. Is either you send someone with a voice or kene whafofonga e voiceless. Pe koe send her voiceless kene whafofonga e voiceless. Whai ngofua. Nau awe hataha ke nea whafofonga e nau reo. Pe koe hataha ke hoko koe sempioni ke kakai vai. Pe koe nau o atu pe hataha ke aina urea ki au ia he ngahi campaign ki mua. Ka pau mo fie maria ke anga no whalere whanuan. As of now, as of today. O te mo fie motori au. Ka pau reo mo tai fie maria pa mo o kuloloto of mo o whake o mo whanau. Ki ngahi fu whai tutu ni hala koe ni solo o taulava pe o si atu. E iku katoa so kamata tā no ki saina he taun. E palpare mai ni ko ki no pe ko ne ka tanu hala ko ni ko asi mai palpare ko fatu ta magi ka ko lere pure anga ke na kumi ha fonga ka ki ha fonga e to ka ko fonga corruption he ku ka ki ha pure anga e pe ko ka pange ai ha ofa kore holo ai ka ta no ke na tau te bau o te ngau e ko ke mo finga ke ta mai ko mo no he ko pange be pure anga. Pakatala no mai na toria o te mau ai pe te toi lahi pe nga tanu hala te mau te ai pe hanga konture ki keheange. Neongo palpare mai konture ko ni te mau te ai konture keheange ke o mai pe maka ke tanu ka ko fonga ka do peso. Ai ko fat ama ki ko pe ki au ya ko fai pe au ya ho fatongia ko priority tai mini ke alo to. Kehepe, ko whakakau ia salo kepe, kehepe, o se whiri, o ko whai ake nau whiri, ake mahino me mausia. Waka pau ko nau lo tōpeni. By me. Ai kia hapu, iau ko whaamai motuani. Ai whake whaatara noa whake solo, na kai ke ilo hatahaya Abraham Lincoln. Pau nei kai ke malo he no ngahi ko wi he kau hine ina ka uri. E century tahfitu tahwal. Ya we nei kai ke ka pau nei pure de re fo no he kai me ko ki programa FATUFONUA fo. Nei ke me iro ki tau ai ka ki au mahinga kau ke tala no e whakau kau. Ta no e whakau tala no i ka hau tala no ka hau e tau whanau i he mā mo fuan te pire. Me te pū ke awi ki whare alea koe whitu e whotutu mera. Mahina o pito e ta whaaki ko ia pe aku tau tui ko e kei to e lahi a pito whoke
ai taimi ke whahoko ai koe campaigni. Ka oku iai ai mea ko sio kia he tuunga koe kia campaigni he taini mi, ko tui oku alo e ka whakafofonga tak ta whahoko ne malanga. O kai ai whakaukau na hanga he whakafofonga o race haki, ai whakaukau ia piveni ka kimo ke hoko ki ai, o kai isi ue taha ku asi mai me he kautaha ngongo i tonga na, ai no tuku aki i koe pure anga, o kue ai kau minista ia, poka minista e taha, o ku taimi koku whamalolo ai me lakanga, o ku hori rewa ia ke ne whakatau ma, ai mea lere whakaminista koe na ne mea holo ai, ke taimi na minista ai, ta ku tika ke mau, ave peto i whehu i kau tika ke aha no tari, ka au ku tika ke mahino pa koe hae o laka koe wakai koe ki ai, koe taha pene ngahi mea ke whaatara noa ki ai piveni, Nei ki motu mai sol. E kata pe ko atunga ta mai ngai telefoni. Ke toi mai pe foi isiu na ke. Ana raisa ke isiu ko ni he kau taha ngahi kau taha ngongola lahi tongana. Ai isiu ko ia ko fitu taki mi whare paanga, ko launga e kau ngai whare paanga, o pehe, guna e kau minista, porque minista e taha, porque minista he ua. Na whamalolo i koe nau tolu me lakanga, pa nau whenga ki nau tolu ia ke nau whakatau e mea lere whakaminista, i he mahu inga maa. Kio ngā ke nau alu nau tolu me lere minista ki tu a mi ai, pia ku uhinga ai no launga mono tuku mai koe kau ngau e whare paanga, ai whahinga mea ko iau nau tuku aki i koe paanga ne whanua, wa tuku hawa ne kakai, o koe ke totonu ke maumunu ia pehe ai whakafo i tui, ai ni ihi koe ni. Ka koe ku uhinga aguia koe ngahi isi ue ni ku ta ohake ma upe he taimi ko toa pe i he polokalama ai whahinga mea koe te tawa au ki ai i he tuunga pehe ni e piveni. Io e sol. Koe tuunga whaka awha whoke nia. Pia ku who ka toa pe whoke mea koe ni kana tau amanaki whoke hanga he uhinga lere o tataki. O tataki. Ko uhinga whoke ngari mea beu ta noa koe ke uhinga lere i solo ka whakanatula. Tok whaka otua ai mea koe uhinga lere. Mea pango pe ia koe ne hoko mai futai koe ni. Kau ki lawe te mea koe na heku. Koe ki tohi po o ye ni o ase konistu tone motua. Ka koe kupu a whaa koe konistu tone solo ne ripilia. Ripilia ta iwa fitwalu. Koe. Ka ke whanonga mai nge ke kupu koe ni. Mo ne mahu inga koe ta whaatara noa ke tohi i mua. Tohi i mua ai lao he ngai criteria ai lao i he lao. Ka ua awa tuku he sino. Siok tau he holo koe ni. Koe ngā koe kai koe ke provide he tau lao e clarity ki ngahi situation hange koe ni tau whe whauhi mo ia taimini. Kana takai tau manak tato he mama o e wanoa woua. So koe mama ini au taha walu fitu ni maa solo kau lau ia tu So koe la koe mama me taha walu fitu ni maa. Ilonga taha hikai kupu kupu a whao peheni. Kupu a wha, kupu a nima, kupu wana. Tuange ke urau i he ko sei ho asi mari ke pe ka koe mama ko hina fata no ke tunga whakaukau e kakai ta wal fitu ni ma mo tunga whakaukau e kakai e wano wo e tau kau taki ko e wano wo e tau hanga compare pe tau continuously improve tau la ka ki mo pe tau model au ko e ka vinga ko ai kau atenisi ko na tau holo mui tau dol ke ka hau Oh, kau tahu aku suai dah ya. Kayak whanau mage kau lau watangi ngahi kupu ko ni he kula ve ke me ko yo ai na ko ke mai. Ilo ngata ko kakato hono tau. Ya kapau o kune foto i he tohi ni ma mo lau konga. Ya kapau e hiri ai fokotu ai konistu tone ko ne te eki mo ua ki he lao i he hia matea o hange ko tarisone ko ya ngatu ki he tui.
pe koe whakapō, pe kai haa, pe mau totongi whakafufu, ke whakakauwaka, bribery, pe fuakawaloi, perjury, pe tohinima hingoaloi, forgery, pe koe kakai, pe koe kakai ai koloa kua tuku ke ne tauhi, embezzlement, pe hahia matea pe he o hange o kutuu i he kupu anima o kupu, pe a kua whai e ne tuku hau, pe a oku ikai te ne moua i ha paanga lahi, aia ka whakam mau, e ha mai ki he kau whakamau, i kai te ne lava vave hono totongi, e ngofua ke ne hu ki wharearea. Ka kapau o ku whiria i ha POTUFONUA o hange o tuutuuni, pe ilonga hataha o ku ne mau te unga totongi me he pure anga o ku tapu ke huia. Ngata pe i he kau minista, pe ilonga ha whakamau mau totongi, pe ko hataha o he kau whakamau lahi, pe ha whakamau polisi, e tapu ke ne hu foki ki he wharearea. Pe au pehe foki mo ho i ko wana, ko toa pe lolotonga o ku nau mau, ai tuunga o he ko wana. Yo e kau lawa nge kupua nima. E tapu ki hataha kua moua i hahia matea, o hange koe tarisoni, a ngā tuu ki he tui, pe koe whakapō, pe kai haa, pe mau totongi whakafufu, ke whakakauwaka, bribery, pe fua kawaloi, perjury, pe tohinima hingoa loi, forgery, pe koe kāka e koloa kua tuku ke ne tauhi, embezzlement, pe hahia matea, pe he, pe a kua whaia hiri ai whotu e konisone, ke ne mau hatuunga i he pureanga o tonga. Sio ta ofia, e tapu ki hataha kua moua, he umea koe ni, ke ne mau, ai koe ne whaia hiri hono whotu e konisone, ai koe, e taha walu fitu ni mai, tai mwene whotu e konisone, na hanga rewa he konisone o tapui, ke ne mau hatuunga i he pureanga o tonga. Pe koe tuunga mau totongi, pe ha tuunga whaka apa. I kau i he whiri kakai ki he wharearea. Ka pau ko te ki ai whaka more ia he tui, pe ko whaka papau ki a te ia he ene whaka more, tene toi mau hono tuunga. I he pureanga o hange koe tau ataina, pe ngofua ke ne kau i he whiri kakai ki he wharearea. Koe winga i kuwhata noa soko o tohi mata a ia he kupua ni mai ko ni stutone he kautaki o ta walu fitu ni ma sol. Kene toi mau ha. Aia koe mindset koe whakakaukau ia e kautaki o e aho ko ia. O e whainga civilize o ta walu fitu ni ma. Kaua e perjury, forgery, bribery, moi treason, moi embezzlement. Koe whakaukau ni a koe ua noho wa e sol uraki o nau whakalaloa i holo ua nau whakangā ue i tolu toi whakamaa ai koloa ia koe iPhone-ua ke he benefiti mo de rei whafo i tui e kau mea koe. Koe civilize ia ua noa ua sol. Maari a pito ai konga koe ni ka ku hange ko lau koe mahalo pe te tau whanonga tupe, ko ngai pe ko mea ke whaatala mai te tau teka tupe ma ngahi mea koe ni, tau tui e wawene pe hano hanga he pureanga o mai hana tari ke ngai tuko ki koe ni, o mai me he kau ngau koe whare pa anga, fo mai he ngahi mitia koe tongana. E piveni kua ifo ki moe, ka pau te hame o ko te whie whaosi mai he konga ko ia, ko loto ki i awhe ki he konga taha koe isi e taha ko loto ki o hanga mensini atu ke taki i awhe ki ai o whaha whakatala noa ai. Io, ko te au o si, ke au ia ko na mua ni foki solo koe fu a kau, o koe te o hovare au mea koe ni hoko. Koe. E nei talu pe ka mata e whaitutun koe hopo, o pe te apply koe pa te hu e fo isi kalamu. He koe fo mea no ko marien mantuna o soka fise minister ai e ta.
ai kone Rocky and City. O vale peu toi lo tonga ke osi no katoa ngai. Osi nau katoa ngai foi whawhisi hange ha foi lava mea. Nau kai whawhivia. O vale peu toi mafuri foi sikala mui a teke mai ke stay. Ka musio ke whakaukau ko iana. Tuare ko foi exiniana ne fofoa ia i whakaukau. Ke te whaianga hasio ke pēnolo. Ka mo whakaukau e konistu tone i pēnolo. O lava o tau mao foi mama ko me ko tu ai nai kai hoko noa u mea ni o mama o me fo tu tu auto e nai kai ke dau me pay attention da toria ke whakaukau ko ni a fe paki pe ko ni stutone i loto pe pe mo to o hake ko ni e ke isko ni asika solo o mana tu ya ke nai ta mai mo tu ato ke ta ka mai na ni na whanonga i polokalama i tofoa pe a kako kumuta to ta ko ni ko family of itu tane pou mai hone pe mai hi kai lava fonua ni unu i mo ba ke vete isi ko ni asika kako isi ko asika na ni hanga whakapona ka to ko ni stuto ne diri o na ofru whakapona e penolo whakapona e whamauanga o hinga ka hanga he ngai foi event ko ni tau fou mai aione vete whakarere i mai makatuunga. Mo e mea o whemau e whakarere i whareare. O ko mali ia whoke anga e hoko take e umea ko ni solo. Kau e telefoni mai hei ho ikno pere ko ni i ki awa ne nai. E foi o behe foi milestone maklunga mo. Ke uno kau ke whitu ko ia. He ko hange pe ko whakatanoa. Ko fuwaka tahape. He kai ho whanau, he kai nau whanau. Ko ia me e heni ke pehe ka ngote fuwaka pe hao pe ho whanau mo whanau. Mate ka do mo nau whanau. Ko poinia ko whinga ke whatolo loto. Ko ia whakaukau whakawaha pe ko whakaukau whakawhoi pe whakaukau whakawahenga whakasio kita. Kau ke whakalukufua. E ko lelei whakalukufua e whanua. Ai pe kou tā noa kia mama ia ta hawal whitnima. Tau he mama da do he. E piveni ko kau no pere ko ni mo ni ko ni i he family ofi e whare tu i o kuna utala noa o kuna maho inga ia no whakamama ko e whanua pe mo e ngahi unu ke mau ke whai. Aia oku mahino au pito e me una tau mua kei o koe ke na uhinga na tolu ke whaha. Ha whainga uhinga ko hariu kawa kuna husio kuna maho inga ia i he mama koe ke tau unu ki ai. Mo whakati isi e whai hala mo ngai corruption mo umea ko ia. E lava o tuku aki ki nau tolu ia e ni ihi o pehe o kuna whakawhepaki nau tolu ke whare tu i he taimi o nau tuuai o mahu inga ia he mama, tala noa he uhinga mo e mama, pe nau tau aina pina. Oi whainga sio whakalokua whakapupusi ia gogo ki ai. Ai koe nau sio o kungata pe he tui. Koe whakatala noa koe ne ka o mea koe ni unau. Nahana tō o mai fofonga. Ai fofonga e ki o hulungia mai i olunga he tui. Ka pau te mo whakaukau le pe hei kai lava hataha ke ne malui hatui ka pau whai hala whanua kai lava e ko e fumea kau whawholofola ko e wahe koe ni ka hoi ka ni mahino a bewa au e nau pe ka pau kai ke kaua si hoa he langa ko e palu pare mau ta pe ta tō nofo i lalo he tō moho kai ke kaua si hoa ia ake he tō nofo pe he fu taka whalu o whetakai ai pehe sio kita. Koe. Oh, okay. Pivene oku mahino fok he tainimi ko tahai ni ko ngahi palopare ma ko ni hoko ia ko ni i he whanua pe koe ke pehe ke te whahatuku aki ia e puri anga koe me puri anga koe ko aku hoko pe ia o koe ke lawa ia ta ofi e ne hoko koe ni whai halama mea. Na e foke amanaki e kakai ia
e hanga e he komisoni koe tau i e whaihala solo vai ngahi Palokalama koe ni. Aia na o si whai poke a hono ai koe lao ko ia mo ngahi hafua ngahi mena ne fia mau ke ai ke fia mau ke toi ke ai hapat set. Koe hai Palokalama o ku kei tuai ai a tonga ke whotu ha komisoni tau i e whaihala. Solo te u whapapai pahi ki ngā ue. That will never work. Okay. Koe whakaukau e ne solo. Nai o si whaue lao ia. Koe. Pea koe tau, koe lao ia koe nine whaue he waf mawhitu o waf mawat. Endi corruption. Ka koe tau riri koe wana honga fulu. Fotunga ke herewa ko ni stutone e moha whaunga o ku whetari ui aki. Wai mechanism of check and balance. Kana ku kai o mandu pena o stara no te whakaukau koe ni he koe whihui koe ni o eke ia whai anga whai kawa ko tope ko walu ai. Pea to monolo hati nau eke. He koe no inga koe hae hunga nau eke ai. He ku nau fōi he whanongo ke whai hala. Ai. Koe palapare mai ni solo. Pau whai rewa e whai tala noa koe ni. Ai kau computer scientist na nau hanga o whatu e fu mi sini. O une lava read ai energy wave of this page me whakaukau taka. Taingo whakaukau kai haai. Pea nau hanga o tese fu mi sini i LA he fu molo ai. Hanga he mi sini o ti teke o nau puke kau polisi toko ni manoa. Aina nau lua kolosi hake he fu mi sini ke he fu molo. Na nau whakakaukau kai haai. Nau buhanga rewa poki. Nau ave fu misini ki sene o tesi ai. O laka aho pe koe na nau fotu ai koe i sene. O poke he kau polisi toko te au. Na kolosi hake he molo na nau whakau kai ha. Nau peleo ke nau wafe mai ke pasifiki o fau mai tonga. O laka tu tape fu misini wafo he mole fu misini ai tonga. Koe molare fuko kata koe ka whakawawa, koe molare fui tānoa. Koe uhinga fuko tau ai endo corruption ni ke puke mai ka kai meitua. Kau kai haa meitua. Ka koe kau kai haa be ne i loto he whai tutu he mau mawhai. Whai ngai taa ke o mai ha anti-corruption i he mawhai o e kau corruption. Kau taratu ai whakaukau koe tau o mai ofisa ko anti-corruption commissioner ka koe designate pe ko appoint nau dolu he kau corruption. He kuhange ko whatara noa solo. Na tau toki ilo ki muini. Ai lau maria na fatua ke tau ko nistu tone ko ngā koe report o komsoni whakatui. Ki he ngoto koe asika. Tutuni koe he reporti. Whakatui. Koe whakamau anga mo mau mawhai ke nau whai e whakailo. Ai kakai koe o ku tukua ki he ngoto koe ai waka. Kau nau pehe. Nau pehe. Ko os whakatonga ngai. O ku os kamata mau mawhai hono puke. Hono tāti ki. Ai kakai. Ke o responsible ke ngoto ai waka. Kau nau pehe. E hoko atu pehe. Toi whakamatala mai pehe e kau komisioni. Mea pango, koe foi lao koe o mai ka mau toluna e kai ke tuhui mai he foi lao ia. Ke mau tala atu ko hai e whakailo. Tui. Ave pea tuku ke he mau mawhai. Ke nau toki whakakau ko hai e whakailo. Pa nau whakamatala rewa pehe. Ka koe maka tuungani na e ngoto ai e asika. Hoko ai tisata. Ka oska pa nau whakamatala rewa pehe. Ulu aki koe mate whakama, mate tai uhinga, mate na gai to ton ke hoko. Ka mata rewa na urisi mai ai feitu koe ke whai ke sio kau mau mawhai. Ulu aki koe kau whai tūtuni ke whakatau e waka. Na e ikai to ton ke whakatau e waka. E solo. Sio, koe kau tamai na nau whakatau e waka. Nau mata nguta te pēnolo so. Pao whai? Kau tamata tau pena nau whai tūtuni ke whakatau e waka. Nau mai na tolo o hao.
i he pēnolo. Pa nau fatu rewa ko ni stutone, ke nau whao mai mo e police commissioner ai ko whakatotolo. Kai ko hasino whakawhamau anga ia. He ko pēnolo ini ai whakamau anga. Kai ko hasino whakawhamau anga e police commissioner ia. Ko sino whaka-executive ia, ki tauhi meri no whakatotolo launga i kakai he nau tai whemari. Toi tō mai mo e sino ia attention iare, o toi whao mo i ho nau kato. Kai ko hasino whakawhamau anga ia. O sino ia independent ia whahino lao ki he pure anga. La te tō mai mo whakamau anga, o whao mo ia no kato. Toi tō mai mo electoral commissioner, commissioner whaifiri, toi whao mo ia no kato. Toi tō mai pa mo anti-corruption commissioner, toi whao mo ia no kato. He koe katoa ngai kuunga koe ni, ko hono haia, mo hono whaia, whaia he pēnolo. E sio ke whatu utama ke whakaukau ko ia so. Lolo tonga ko ia, o kui kai ke ia ha fo i mawhai whakanatula ke tiraiwi me ai pēnolo. Ka kui sio ke hono whakapoto i hono kāka i kakai whanua. Na hangarewa pehe ke hono hai en gogo ai gogo ke misleading. Ka ke nau toi he tua ene afio. Na hangarewa pehe, koe pēnolo koe ni, koe subcommittee, pe koe committee, ai whakatahato koni. Solo, koe whakatahato koni uti whai nia he kupuni manoa. Koe fo i redefinition nia. O kui kai ko hafoi, i ko hafoi definition i whakanatula ia. Ai koe ne whakanatula ke whakatahato koni. Manatui na aku lave, koe whakatahato koni, koe sino ia. O kune whare e ne afio, hono whakalere whanua. Koe fo i riti whaini koe whakatahato koni. Ai koe pehe koe fo i misleading e kupu ni manoa ko ni stutone fo ou. Hono whakarea, koe discretion pea e ne afio ke ne whiri hane kau whare i. Ke whare ia i he ne mea whakafo i tui. Koe mea whaka-executive. Ka kisio ke whakapoto koe ai makatuunga e nauhanga. Ka koe uhinga ia solo e fulu ai longoa ai whanua. Koe ngau e whakau tama koe. Pau nau hu rewa. Ke whainga i soki heni. Soke whakagogo ki whamatala pe ke mahinoa. Nai Australi, he pure anga tui wano e whailao no ke whakatontone ngai fufoi whotu ia. Exactly. Ai mea pe koe na te o atu e akris. Tari o alo ke hene afio. Koe ila mena e hoko. Soke mahino koe na mahino iange e pēnolo ai uhinga e whailao no. Kai ke nauhanga, mea ka nauhanga na toki te kai mai, te kai mai. O mana tui le atara ke teni whahau whahe, whinga whahe ke heke koe a akirise tai moa. Whinga koe ke pehe o une maue. Kai ke, o toki make sense ka atoa mea koe ni he osi uhopo koe ni bribery e sol. Koe foi vaha tai mea koe aku o spasia mi whare area. Koe foi laa koe ke presenia ke tui. Ka whai fo ke whiri pa whetonge poreanga. So ke fo i ti koi koe ai whakatahato, kai koe whakatahato koni, ai pēnolo. Ti koi koe pēnolo, toi whakatoki mai tokua, ke aha lau ai kabineti koe a akirisi. Sai moe na o atu ai koe tari me kabineti koe au nau pōpō ka kato koe ki ai. Toi whakafoki mai e tala mai te whakahuangi whare area. Mana tui, o kuna umau e attention iare, koe attention iare o nane whare i e pure anga he taimi koe ia. O whai e fo i whare i koe ke te whahu koe i mea. Toko toha ke nako he tawhaki. O whare i sea whare area, ke whare i tui ke tiso e whare area, he wai la o wai ke whahu mai ke toa he ne mawhai. Solo, e taratu, tau hange, kia te au. Ai wa inga e kau mea koe ni, kou lava riti, ai anga pete ni, mo anga e nau mindset. E koe katoa longoa koe ni, koe whainga i ki fwoi tokosi i koe ni ke malu i nau to. E koe ilo ka pau e vete fwoi isiu koe ni. Koe ne toki lava e ke independent i whakamau anga, independent e police commissioner whakatotolo, independent ai TPP, prosecutor. Ka e lava function neva sistemi, ke kumia whakamau totonu mai pulelere.
ka kono mau na ulave pe foki e solo ba ko hata me ai kono mau ko fa lave ko ka pa ko au sia ko hele pelu pe kai pe te ama ai palau ya ka ko sio ko e fainga complication faka system faka lao o faka mechanisms ki fainga advancement in technology mo complexity o langa faka laka ko ke ma usia e faka uriteksi be mo ka ngawe ia te na o mata mute fare ko ke hange pe ko lave kane hoko pe ka tau fonua ko e na uri taula e fonua e pole rei ko mea pe ko mai ko le rei fo ko fu na ukau ki ai ko mea pe ko mai ko le rei fo foi tui pe ko fa inga siokita ko fa inga fil mana toni o de nau regardless pe ko hai party pe ko hai kulupu pe ko hai ka ko mea ko ko ngo ko hoko tau ko taki fa tau hi fonua ko toi anga ia ka kai ha ka ni so Mona. Oku, ogwai ai komeni ni umari e o mai dago ni. No ne be ko ne quote, go ye loi pe ne quote mahalo ko harea. Ne be na go rea futa helu I so lexidun be ka wi kai te ke ka go ia, o wi kai ko hatonga ko ia. I kai sala I so e ka to ga ia ne nau e solo ko mana to ia mantu ke ta da me tu po niwa e taimi gona taimi gona pure I kovia I tu aho ai fonua na I te ho e ke tonga te lava o pure ia tu na e fola ma ulgala la mo tu po niwa na tamai ta fai ke nana ko elito ne ko tarano ko marina tano ko marina ko he ne tohi ko lau mari na ya tu po niwa ko ke pure I le fonua pa neongo na toko lahi ka kai na mate pa neongo ne kawai mo fanga mari ko mea mo fanga kaureka na nau kako to hui nei like ki pe po kana ni lava o mandui o fanga loto tautia he mate no ai kana ni pe o ku ne tali mate toko lahi go ya ko pure covid na fai e tu wa ai ko sio kai covid au tolu ya ko time go nei fa ho ko to ai ki tu po niwa ko ni fo tu e tu po to fo hai tu wa o ku ne malum ve mo POLOKALAMA ke tamte ia kage tu po niwe ko area ko ku pu area ko tu wai pe ia ka pau ko fakau kau ya POLOKALAMA ke ne tamte ia ko tau ke te ia pa te ke tu hau pe ia ka kulele yang ke mate pe tala ko tangata lele ia hau mo ko tangata ka so nei ka ye pe ka ye tu ye fakau kau ko nga PIVENI Mona pito ko ha ga ni ko o ku ai na ulau he foi taha ngahi campaign taha candidate mo ne campaign na ne tohi o pe ko fe hui pe ko ha ho me na fai ki hono tau I fai hala ko ha ho nga u na fai ke tau ia ke fai hala I tongani o ko ke fili fale ale ai ko fe hui na fai ni fatala no pe ne fatala no le wa pe he ko tau I ko fai hala tau fai o totonu ke o te mau I nasi mea I bane whakatata rewa pehe sio ko hange ko hopo ko ne tau I ko bribery nan pe sio hopo e kau patoa bribery pe o sio ko pa nau filifare area na toke nau huki fare area aia hange ko hanga taha ko ni o pehe ko tau I ko fai hala o ko totonu ke tau I ke te hu o fai fa ingawe ka tau I pe tuku ai ke mau I nasi ai fonua o malawa ke whakawhai ke he umea ko ni ko fe tau I ko ke mauina se fonua mo tau I ko whai hala ke te mau monu ia I kita whafo I tui pe o
Kai ke lava ia whai ke he umea koe ni. Koe konga pe hono tau i, koe tau i pa te huki loto o hoko ato tau i he whare area. Io, e tai mausia bea e sol pau. Ka ku natula pe ia e o mai pe he tolahi ia e whakaukau puku ke tau fihia pe tau moho. Fihia pe kai ke mau e essensia pe ko elito pe ko momona o tau mua o purpose. He koe kauata e whakaukau ni solo. Ka pau te tau tori mai whakakau mai pa tau hanga o laku e ke hawhi. Pa tau tari ke tau fo te hau pe foi fua ko ia mai te laku ke hawhi. E o ke pehe e os whakaku ho tau e whai halaka pau koe fua kau te tau pe. Koe. E koe poini aku ia mahino ka au ia koe whare hopo ia pa mono ave ke mea. Koe mui vai ia. Kai peke tau lau te tofu. Koe whai hala ia e hoko pe ia. O au ke pāanga ngalo taimi ka pau koe tau tala noa peke tau e whai hala. No ko pehe mui vai. Koe. Tau no pete tau mui vai. Solo ko whare alea. Koe whitu ia ka pau tau whe mau ke fua melie. Whitu ko whare alea te tau hanga lalanga e whakaukau e fua melie. Ka pau koe tau whakaukau ko whare hopo. Kai tu mau pe e whainga whakaukau mindset o whatu i whare alea. Hei kai toi o se whai hala ia. Pe more pe ho tau i vi he whetakai o tā aki pe. Kia au mo i whakaukau solo. O kui kai koe whakaukau, e rito i whakaukau, ke tau i e whai hala. Ka koe tau hanga langa ha sistemi, ke ne whakatau a tā i nai, ai kakai e whonua me he whai hala. Te u whakalea ke whakaukau ko ni solo. Ko au mo i tui, tai toi vei ua e hanga i whakaukau. Unfair, pe nei kai to tonu ke ngau e popula la monoa. Foi mea koe ako tui tai te vei o kei. I whakaukau ko ni solo. I reka pau na e sai e sistemi. Nei kai peke ngau e popula e mea koe. He koe whakaukau e ni solo koe mea koe mahu ingai sistemi ke tau whatu e sistemi ke ua e hau hataha tō he luo. Hau hataha whihia he vai sistemi. Whakautange mea koe ni. Koe skim koe krani o ave whawhi ulu ke tīveti. Koe whatongia ia, ai ngahi ape ako ke ave e naurisi. Ki he potu ngāwe ako. Whatongia ia. Sai, koe oat koe risi he matapā mua koe ai potu ngāwe ako, koe whatongia rewa ia potu ngāwe ako, ke nā maho sivi e risi. Te ke tala noa sirini tau tolu ia e solo taimu ia. Malawa rewa he foi whatongia, hoko he potu ngāwe nau whatongia. They are function. Ke nau talange ki he kangahi api ako, o ku hala ho maurisi, koe toko tolu pe qualify, koe toko ni manoa koe ke qualify. So ko sistemia. Kaka mena hoko solo. Aluatu pe koe urisi koe alavu-lavu, pe mai pot ngawa ko pe mai approve. Sai, ko hai u hala he ni solo. Ko hai koe ke ne whai hono whatongia. Sai, alo e foi approve ko ia whakahu ke whare paanga. Hao e whare paanga wai nau function. Nau mau reconcile ai risi ke lahi sirini whahua tu. Pa nau tohi ai approve. Sai, foi approve e ua. Osi pa nau tā i rewa foi sieke o ave ki panke. Takai hang rewa lau o mai ne sieke. He matapā muape. O se foi tau e ua na o mai reu na tōtu aki. Na i kai haa e paanga. Ai whonua. Ka kou whotu atu. Ko hai he ongo he. Ko hai he foi sistemi na i kai haa. Ki au ia koe potungawe ako. Moi potungawe paanga na i tutongi ave ki whamau anga. Ake i kai ke nau hanga whai e nau whatongia. Whanau mai ke whai whakarea koe he mama mo civilaiso i taha walu fitu nima. Pe koe kākai ai koloa kua tuku ke ne tauhi. Embezzlement. So ngai moua ia koe hia matea utanoa gai koni futone. Ko uhinga.
Ko paanga ko ne fonua na tuku ke tau he pot ngawe ako. Tuku ke tau he fare paanga. Ko me ape ala vulavu ke alo. Ko uhinga ini solo. Ko ka pawe na esai sistemi. Pe fai he ka ngawe fa pure anga fa tau ke na wahe ho na fatongia. Ke lave e o matua ko. E pa me ko ke take ne doton ke tau sio ke. Ko mata vai ko no hoko ko ko mata vai e sistemi. Sio alo pe mo tua fai fe ka u ya. Mo tua fai fe ka o forward to he hala o fihia be he foi. He foi whakatauere vai e sistemi. O nau plane na dore no. Ko inga he kai ke hanga he sistemi o tohi I mata a. Sai. Ha mo pare mia ko ni. Fo mai no default. Kai ke na hanga na tolo puke. Ke whekau I ke nau tā pe puke mea malui. Ta mai nia te mau whinga ke mau toi whai ha whaunga ke nau lawa tātā. So ka mata vai ia koe sistemi. Lawe ai ngai fuka kai le rei pe ia na nau le rei whawhoi tui pe nau. Ka koe palo pare mai so. Ma an lahe pito. O diu mahino pito ai whakaukau ko ke au mai e piveni. Ke whakaosa ki mua ai whakaukau ko ni ko ne tu he tai nimi. Ai komisiona koe tau e whai hala. Ai aku ke pehe e koe ka pahe kai ke liliu ai mea koe pe nolo. Ka pahe kai ke liliu nau tolo ko nau tolo nau nofo ko mao e mawhai ke ngahi kupu mahu inga koe ni ke tau e whai hala. He kai pe ke aha ola lele ia o komisiona e fili mai ke ne tau e whai hala. He kai pe lawa e tau ataina. Wake pe ko ko lau ga ya balau de fe ke tau tori maha foi fua le rei de fua ga ko. Ko fai no malau fe ke tau tori ya foi ka re pi me futal tala a moa. O hinga fo ke ko foi si no te ne fo tu. Ai ko fu akau ia ko fu akau ko ni na hinga no fo tu ke malu I kau kai ha akau ko na hinga ngoto asika. Na tolo no na hanga o mai anti corruption. Ai o kai peke hei kai malama ia ka ore ke tau ai fu akau o kulelei ka tau tori ha foi fu au kulelei. Mahino apito ai konga ko ia pe ko tau tui. Ai ko foi ngau e lahi e piveni fai ki foi liliu ko ia ka ko pau ke fai pe me fare area. Ai foi liliu ko no fai ke ha whakatala noa mo wha ma. Ia ha toi mea toi lava ke tau fotu e lao mea toi whitu he ko whare area pe. O hinga e koe mahu inga koe ngau e ki whare area. Ke tau awe haka kai te nau lava o fatu halao le lei. Nau mau e tau kei. Ko hinga whoke koe lau solo pe heni. Koe tau koe hinga e koe ultimate purpose al whare area koe whau lao. Ai koe tau pe he koe kau engineer. Tau engineer tau pe koe whau mea lere. E whai ngata ke tau pehe o huke lava ai engineer ka koe ke poto koe whauri. Koe hoki whare hopo, whai ke lava ia, o kutoi albo ko maha whakauri. Haloea, ko kuhinga i whakaukau, ke tau hanga whakaukau ko wheitu ke vete e tau palpare mo. Ko whare area pe. Ko ngai a solo ko mahu ingai a whatara noa ne whai mai no pere ko niene nai. O lava sio ke harafononga. E wange ko lave pe ko solo ko me ene fa interview ai ko me ko tui ko loloto e lau mari ma tamai a krisi. Ai uhinga ni fi lau hinga o. Nane pehe ui mo tol pe ko ha. Te o kala ko ha fainga ka kiau. Ko essence mea ne pehe na nauhanga mate aki. It's accountability. Ko essence pe ia purelelei. Ko mea pe o lotua he kakai he aho ke aho. Ke hoko mai e ne pure. Ko purelelei. Ke hange tofe e rangi ai ko i whahoko I mamani. O sio ko sio ka aku ia
kai ke toi fihi whakaukau ka kai ke pure i lelei. O tau whaunga mo tau whanonga te tau longo a beo au he pāanga ngalo mao. He nei e lau maari e ia e solo. O lau mai ni ko tok maari ki toi ko ni ka kusai te tato polokalama te ipe. Koe tari koe koni sutone ne kai ke tui katoa kai hou e kia. Wai ko malanga tuku ko a tupo uaki. Na ni lave ai ke mea ko ya. Kai ke ko hinga e fatala noa ko malu anga ko whakaukau te fito ko nistu tone ke whakamao opo ke pure i re whanua. Kai oa te whai ai tārangai ai kaha ue whanua he whakapouri mo pōwai. Ko whakaukau e sol. Kaka more pure re whakanatula katoa pe ko uhinga e ko tūka iwi ai ke pure i re. E ko au te ulawa, pe ko haidene lava, kai kehe ko te fito ia, mo erito, mo lau maria ko nistu tone, ke pure i le whanua. Foi mea be ia. Kai ke utui au ia, mana tui ko vahe nai whai malupo ia he re tio ke re a, nai peheni. Ko viso neu whakautua, ko viso neu whakalukfua. Mea pango ia, ko pātoa peu ne ngā wei. He kapau e kau mai e kau whafonga, independent no ngā wa e pure le kau mai kau hou e ki ka kiau o ki fokiwa polanga au ia ki kata ki ngofuan kau independent e kau hou e ki e kono inga he malu na tolu fa ekonomika wa na tofia pa ia ho na ngafa fatongia ke masani na ai go na la go na tolu go au fivala ia ne afio kaka pau te nau kai ke nau fai ho nau fatongia ke nau hoko ko au fivala ha me hoko ne afio o poidia ko feinga go ke mahino o kuai e function mo role ta ko to pe component kai lava ke tau coexist te merino olonga pe tu lo tau FATUFONUA e so anga foko He mahalo apito e piveni ko tui mahalo e te ta whiunga i e ta POLOKALAMA e tuko te peka pau te hamea o ke loto ke whama opo aki ke ta toki hoko atu he ta POLOKALAMA hoko. Io solo koku o tuko sfu lolo ape wai ki POLOKALAMA ta wai ki walkia kai sai be ta toki hoko pe whatala noa ke isi ugo ni ko ai me ai ko mahu inga ai ke sio i he anga ai mana tu na ulave au ko Facebook ka ko fu wata ia me au ko cyber world ke foi mama ni physical world ni tau ai o ai be na e wata ko tau hanga o mai fai nga whakaukau ko ia ke mo ia be e fu konga teknologia mama fa civilize ko mahu inga ka e whakaukau ai kai ia tau taina ko tau taina ke fili i he ngahi mea ke ka ko tau taina ko ke te fili ko hai te onga mātua ko hai te tokoua ko hai te whahu ko hai kai ke o mai fui tau taina ko ia ke te kei whakaukau ko mea ke fili ke te motu ai moto family ko te tui whaprikare ko o feina ko lahi be kakai unau tohi mai ke kakai unau whelau aki mai ko kai ke morho kai mea wea solo hisia mea ka mahino ka te au alua te whahinga nau whe motu i tāla ia ko ha moha ki au solo mahu inga ke na hanga whatonga ko foi ability ke nau make choices o koe ko ha o malawa ko malunga ko mama hoto ata mai mo to lau marie te malawa pe o te tui pe ke te tui whapikare ka koe ke te moto ai moto family mahu inga ubito ia
ke hiki ke whakaukau e kakai. Kata toki lawe wai be mo e hangi he koe fihia koe solo he whakaukau whakawāhenga whakasiokita. O ku alo i pe a o i pe ke tau whihia. Ka koe ngai whakaukau iau o whakapo uri so. Au mau inga ke tau kakai ke nau. He koe tala noa maari e whoke ai Samaritani mo no ngahi whekau o taulawa o koko mea i. E koe he whakaukau. Tau taki tūka iwi tala ko au ko patoa, koe ke patoa, ko au ko paka, koe ke paka. I whakaukau koe ako whakaukau whako uria. He koe mea ngā ua pe o hake ko ulau, ko mea ngā ua pe ai pātoa e ke ne ngā ua e visone. Koe te kekehe ai pātoa e mo ki asi koe na ngā ua ke sisu ke hekai he ne laka whakatui. Ka koe whakaukau koe oe foi tanoa koe o Samaritani le reo ko loto ke tolo loto ke ata mai kakai. He whakapatone ke mea ta whatanoa i koe waka tape. He koe whakakaukau pe ko wheho to kau ngā api. Koe whehui foki koe hae mea whai ke umaua i pureanga o langi. O whatara noa koe ofa ke o tua ake kotoha loto mo mālohi mo mea kotoha iwi mo mea kotoha whake ofa ko kau ngā api. Koe whoi whehui koe ko hai o kau ngā api. O koe ke ngata pehe kau ngā patoa, koe ke ngata pehe kau ngā siasi, koe ke ngata pehe kau ngā kolo. Koe ke ngata pehe kau ngā wāhenga. Kau tala mai ia koe tū koe e siu mo Sameria, koe ongo koe whili ia. Ko whee koe tai ngona ko whee he toko toluni. Ko no kau ngā api e kafo. Ko kafo koe motua siu. O spasia ke whaiwhi kau siu. Aroa ke mo li vaite koe no pere siu. Ko taki tribe siu. Ka koe motua Sameria ine nei toki huu mai me ki pā. Mo ine fwoi hina uaini. O sio ke kafo langa hono fatu he ofa. Ka ne tulu i rewa. Koe uhi ngā so. Lasi e kakaya koe. Koe ngā pe koe siu koe. Koe ngā pe koe patoa koe. Tau whehi ai pe nau toria. Kai ke whaka wholofolai. Ka koe whehui koe, ko hai he toko toluni. Koe kau ngā api e ka. Ka koe tari koe mahu inga ki tolo loto. Nanga i pe mai koe whaiwhi kau siu, kai ke pe mai koe no pere siu. Pe mai ta wantu hoi mesi. Aia koe whakau kau, koe tamai nupi a pe na uhinga mai kai. Ko hataha pe koe whaiwhi kau, ka koia na iai na e raki langa hono whatu he ofa. Hataha pe, koe ke whakakarakarasi. Ta tau ai pe koe siu koe, pe koe Sameria koe. Pe koe paka koe, pe koe independenti koe, pe koe nopere koe, pe koe tau kau ngā api. O wau pe koe tau whiri, koe tau kau ngā api. O te ria na nau tono no e matapaki he wadi he tau whiria ke patoha. E koe ultimately e tau ngā ua i mamani, koe tau whinga ke tau iku ke api o he wani. E so. Ika mari la. Mahalo vito. Ku hange pe ta tala noa ke mea koe ta tala noa he lao. Koe pusi loia pe tau. Pusi loia pe me pusi whai whikau. Ka ko hai he toko toluni na e hoi fua gai. Tama koe na iai ne fo hina waine. Tamena tegi au me papu. I tu ate whai whikau mo ne futo hitapu kai te whahoi fua ta. Aro atu mea mo futo o pere mo neki. Ala pe. Toki mau he tamana hua. Mahaka, ko te tahi mahaka koe anga pe whakaukau. E ria na anau whihia. Mau ai hato hala ke wani, Piveni malo apito. Malo apito piveni pe kwa malo ate lava ta polokalama ahoni. O fatu ki he ngā ue kwa hoko hena. Ta toki whelonga ki he ta polokalama hoko. Alo, o wat. Ia.
Kai ngā pua malo atu ka tiki mo tolu he lava rei koe ke no foi mai tau polokalama he ahon. Toki mao hake whanki whehu i toki o mai. Ka kui ngā kua ose polokalama te toki whenga ki awe whehu i koe ia. I he polokalama koe ni ui ka hau. Peka polokalama hoko mai. Koe ngā ke lava o wakai kia ia piveni. Ki mua koe ke wha ose tau polokalama. Ke i whamanato atu pe tau ka sponsor. Pa mai whamalo lai ka tiki mo tolu. I he gini mo tolu koe ia ku mo loto rere ke mo totongi mai ai ngahi polokalama koe ia pe me he ni o lere atu au ki he taimi koe whahoko ai Filipa mo hoko atu ai koe ngā koe polokalama whamama koe FATUFONUA fo'ou whamalo lahi atu ke tiki mo tolu koe ia koe ke moloto ke mention ho mohi ngoa ka ku ke mea ipe ai whamalo pa me loto honga ke tiki mo tolu kono ua ki ai whamalo lahi atu kia nihi e tiki mo tolu ai kakai kau popo ia ku mo ngawe aki e tau live stream ko konga ia ho mo tokoni ko ia ki he e tau polokalama nge ko e live stream na kwa hoko pe me abdiam kolomatang pe mo family famalo la het ke de mo tolu ko nga I whare ana mo whahoko mai ko konga ia ho mo tokoni ki Vipon Media ki nga ki whahoko ate tau ngahi ngā we o ku whahoko mai ia ihe ngawe ake live stream pe ku whahoko ate ka inga Kapa ku ke fia tokoni ko tahai tokoni te lava pe tonge ngahi polokalama te lava ngawe ake mau live stream ke mau olat o whahoko ngahi whaita ko ia mau I hao katoanga whai aho pe koe mari pe koe tanak tu unga pe koe putu pe koe hape ai whainga mea I Nusilani o ku ke loto ke mau wau atu o whaita ia o live stream ke o tau kainga pe me family ke na mamata ki ai koe konga ia hotokoni mai ki he ngā ue ko ia mau whahoko at pe me heni. Hange ko ia koe polokalama na kulawe at ki ai I he polo koe na whahoko I he tokonaki ai ka kolistutuku ko ia Wawau High School na mau whahoko live stream ko ia pe me he kamata a ngā wa o ki taimi na osi ai. Pe koe ai toko lahina na whitu taki mai te nau ngā ue aki koe konga ia ho mo tokoni mai ki he ngā ue mau whahoko atu pe me Vipon Media ai at mau whamalo la het ke ting mo tolu ko mau whika telefoni koe noa hiwa whātaha walu nima whā tolu noa noa hiwa whātaha walu nima whā tolu noa pe koe telefoni toto o ku noa wataha ua noa nima noa ono noa fitu ke teke messenger mai pe I he tau Vipon Media hape mea whainga fua ke te koe whitu taki mai ke o atu e whamatala pe puka mai ka maulava o tuku atu hataimi ke mau whahoko ai ngahi ngāwe ko ia lava ke tokoni mai ke lava ho whatongia pe lava tokoni ke tiki mātolu o koe mong kau sponsor ko mau loto ke whamalo ia ki nā tolu ko taha tau kau main sponsor ko e whawhango sai o ne o kuna whahoko a hono sponsor o kau taha Vipon Media ke ngahi ngāwe ko mau whahoko pe mo whamalo lahi ke tiki mātolu e whaifkau pe mo toinga o e kāinga ko ia kuna o popo ki he whawhango sai o ne ai a ko taha ia o e polokalama o kuna o tokon lahi ke tiki tau tolu ihe ngahi I hono whapaanga ko ia Vipon Media ka ke ngatai o whamalo lahi ki Stelik Tupo pe mo e South Pacific Loans no valungeau valvalu hiva valu valvalu no valungeau hiva valu no valungeau valvalu hiva valu valvalu o fia mau no I loto o kalani te ke lava o fetu taki ki Stelik Tupo pe mo South Pacific Loans te nau lava o tokonia tu kia te koe ihe fia mau no ko ia ke ngatai o ku osmau na ka ngawe ke la pe ko telefoni ka te kina do I ha fia mau no no valungeau valvalu hiva valu valvalu ko e whare kai ko Haven's Kitchen Haven Kitchen ko whare kai seafood eni whahinga katoa ko taimi katoa ngai ni I he graduation tena lawa pe mea do ki ha feitu upe o whahoka hau katoa ngā o na whanga set up o te pire seafood o ko e ifo ko no ke ko na u flavor ko e whangi flavor ia whangal ngata e taimi o te mao me toko ni e seafood Fika fitu taha F o Portage Road
I loto o ta huhu. Pe teke telefoni pe. Kia noa ua. Taha ua fitu. Valuono. Hiva no. Kihe I Havens Seafood. Talato. Koe ifo atu. Ko ke atu ane ifo. Ko tau wharekoloa ko ia ko e Page Fashion Store. I loto nuk alofa. Kainga. Ko ngau e na e whahoko ki e Page Fashion Store. Ko fuoloa ane osi. Pe muka kata. O se whahuga e tau ngahi uta, te kalava mamata ia I loto I he Page Fashion Store. Ko na whika telefoni ena. Ua fitu, tolu ano wha. Whika telefoni line e ia. Ua fitu, tolu ano wha. Pe ko e valu ono, nima tolu ono. Valu ono, nima tolu ono. Whahinga wala pe te na ulava o whahoko ia maau. I he Page Fashion Store, hanga atu ki e tau me te au building. I loto nuk alofa, telefoni ua fitu tolu ono wha, te valu ono, nima tolu ono. Ko dui e pe polokalama hoko mai, e lava ke whahoko halai ki ai, lotonga polokalama, ke nau hulu mai e ngahi wala ko ia, live demo, tina tolu koe unau ngau I loto, I he whare koloa. Ka pau whi mau hao whakaike eke, ko nau pesi Facebook a, ko Page Fashion New Zealand, NZ. Page Fashion NZ, te ke lava o set, a pesi ko ia he Facebook a, te ke lava o Messenger mai, ki he pule, te ne lava o tari atu ngahi, whaka eki koe te ki whia mau. Ka pau whia mau ke ota hao wala, whaka pre-ota, wala mari, wala ki a ngahi kātoanga, te na ulava le rei hangai koe kulupu koe ni, o ota atu, ai whahinga wala me whainga staila koe ke whia mau. Pe me he Page Fashion Store, I loto nuk alofa.